बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बाथ्रा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे प्रमोद बर'आ बे समाव चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि बिथांनो जे टिकेट होनाया जे बिथांमोननो बिजाथिलाय होदों बे बिजाथिलाय होनाया जोबोदनो शास्ति होनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफोरा माबा मोनसे गिदिर जाहोन एबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं साना मानोना बिथांनि बुंनाया आथिखालाव जेबो बिलु गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा तेखेतर कथार আজি কিবা प्रासंगिकता আছে तेखेतर कथा किबा रिलेवेन्सि আছে নেকি আজিৰ দিনটো चन्दन ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिन जाथाय होदों एबा चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे बे समाव गोलाव सम जों बिथांमोनखौ शास्ति एबा साजा होनो हायाखैमोन नाथाय बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हानजाया बिथांमोनखौ बिजाथि होनानै बे समाव साजा होदों एबा शास्ति होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ बे समाव गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होफिनदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफोरा आथिखालाव माबा मोनसे बाथ्रा बा माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ नामा होननानै सोंलु खालामफिनदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों बे बारनि जे बिसायख'थि एबा 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया मोनसे सोमोनांथाव जागोन मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोदनो गाज्रियै जेनगोन आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बिथां जेननाय लोगो लोगोनो लासैनो गोमोर लांसिगोन एबा बिथांनि जे दैदेनगिरिफोरा गुबुन राजखान्थि हानजायाव हाबगोन एबा हाबनायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथांजों रावबो गैला जोंबो गैला गुबुनफोराबो बे समाव बिथांजों गैला होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआनो जोबोदनो बुरजा मासि लानानै देरहासार जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा तेखेतर कथार আজি কিবা प्रासंगिकता আছে तेखेतर कथा किबा रिलेवेन्सि আছে নেকি আজিৰ দিনটো তেওঁ নিজে হাৰি আছে দেৱৰগাঁও আৰু চিৰাং দুৱাৰছত এই কথাটোকে মই কৈ আছো এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বিটিসি নিৰ্বাচনৰ সবতকে আকৰ্ষণীয় চাবলগীয়া দৃশ্যটো হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰি হাৰিল ইটোহে আৰু কিবা থাকিব নেকি তেখেত হাৰাৰ পিছত বিপিএফ ৰাজনীতিকৰ নামৰ একো নাথাকে এনেও তেখেতৰ লগত এতিয়া ৰাইজ নাই যিমান দলৰ নেতা কৰ্মীসকল আছিল 90% আজিৰ দিনটোত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে টেগ কৰিছোঁ থেংক ইউ কিমান এখন পাব এইবাৰ বিপিএলে 24খন আসনটো পাব এবছলুট মেজৰিটি লৈ মুঠতে চৰকাৰ গঠন কৰা পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে আহিছে আৰু এটা আপোনালোকেও দেখি আছে আজিৰ যিটো ৰাইজৰ যিটো সমাগম ইয়াত কি দেখুৱাইছে ইয়াত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো ইয়াত সমাজ হিচাপে এটা সুস্থভাৱে সকলোৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা হ'ল আৰু যিটো শান্তি হ'ল এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে পুনৰ স্থায়ীকৰণ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিবৰ কাৰণে আজি হাজাৰ আজি ওলাই আহিছে এইটোই প্ৰমাণ স্যার বেঙ্গলী জনগোষ্ঠী ডি বৰ্ডাৰৰ কেছৰ কাৰণে অশান্তিত আছে কি ক'ব মই ইতিমধ্যে ভাষণত কৈছোঁ যে 2005 চনৰ প্ৰথম বিটিসি নিৰ্বাচন হৈছিল এইবাৰ পঞ্চমবাৰ মানে চিলভাৰ জুবলি ৰূপালী জয়ন্তী তো গতিকে ইয়াত ডি ভোটাৰৰ মানে যেইজন ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে দিছেই বিটিসি হ'ল এটা ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডিৰ আধাৰত সুস্থ অনুসূচিত এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাপনা এইটো এটা সাধাৰণ কাউন্সিল তথা পৰিষদ নহয় তো যিমান ইতিমধ্যে ভোটদান কৰিছে তেখেতসকলে ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু যদি ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় বিটিসিৰ তেওঁলোকে ভোটাৰ হ'ব নোৱাৰে তো ইয়াত ডি ভোটাৰৰ প্ৰশ্ন কেনেকৈ আহিছে মইতো ক'ব নাযাওঁ কিন্তু ইয়াত যিখিনি জনসাধাৰণ আছে যেই ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে ভোটদান কৰিছে তেখেতসকলে কেতিয়াও ডি ভোটাৰ হ'ব নোৱাৰে থ্যাংক ইউ